Alhamdulillah kita dihadirkan Allah SWT hari ini. Puan Siti Nur Jana. Oh, nama bagus Jana kan. Okey, apa masalah Puan Siti? Sakit belakang, pinggang sakit, pangkal paha, semualah. Tak boleh angkat yang berat dah. Rasa macam terganggu semualah ya. Okey. Dari mana Dari Tawau. Tawau, Sabah. Okey. Okay, Alhamdulillah hari ini daripada Tawau kita telah buat terapi tadi. Masalah macam-macam tadi. Okay, masalah pinggang kan, masalah gangguan, masalah kaki pendek sebelah, masalah pinggul. Okey, macam mana sekarang? Alhamdulillah banyak perubahan, rasa ringan badan. Rasa ringan lah? Berbaloi tak datang? Berbaloi. Waduh, okay. Rasa happy tak? Alhamdulillah. Memang clear lah. Ya, clear. Tadi kita buat terapi guna apa? Kita gunakan krim capsicum dan minyak kayu putih, bawang putih, Okey, untuk saraf dan tulang. Okay, jangan pernah berputus asa. Kita doakan abang kakak ni terus sihat, bertakwa di sisi Allah SWT dan ditambahkan rezeki dan dimudahkan, dipanjangkan jodoh hingga ke jannah. Amin. Okey, kita bersyukur dan hari ini kita dapat merawat dan diizinkan Allah SWT. Kita akan back biru di bawah dan follow saya di SJM Aris terapi 360 main.